Zdrav! Ja sam Sara Milunović i sa svojom porodicom vodim brand Plantika. Mi se bavimo proizvodnjom i prodajom mikrobilja i jestivih cvetića. Plantika je porodični biznis koji su pokrenuli Sara Milunović i njeni roditelji, vođeni željom za kvalitetnijom i svežijom ishranom. Iz jedne lične potrebe nastala je priča o mikrobilju kao novoj navici. Ono što je počelo kao eksperiment brzo je preraslo u posvećen proces učenja i razvoja. Plantika vidi mikrobilje kao malene biljke sa velikim potencijalom. Njihova vrednost nije samo u ukusu i izgledu, već i u nutritivnim svojstvima koja doprinose zdravlju. Upravo to je ključ njihove misije – edukacija kroz proizvod. Plantika danas uzgaja više od 30 vrsta mikrobilja kao i jestivo cveće i začine u saksijama. Svaki proizvod nastaje uz pažljivo birano seme i kontrolisane uslove uzgoja. Kvalitet i svežina su u središtu svakog koraka. Njihovi kupci su i HoReCa sektori domaćinstva. Dok profesionalni kuvari koriste mikrobilje u pripremi i dekoraciji jela, sve veći broj pojedinaca ga uvodi u svakodnevnu ishranu, zahvaljujući dostavi širom Srbije.